kal Easter Sunday te ho jong Jesu Christa thodo ni kho ho mangki the dinga e koi wa pa pathen avel avelin thangwan ai ga pi ben hi pathen tho lu ding hi jewin taw na chom cha hi nei ngal in kate taw te hat chung nong kapau pathen na long set na le na ngai lu na nei chanova to ni jing kal pha na jong hilai muna ta san cha te in kumtin hatina kaman jing ule ka chi pi jing o Easter Sunday nagma thodo ni kho tia ka het o ni kholo pi hi chi lajang phai hobungin jong tu ni jing kal phana jong mangkit thedinga hin kho damna nei pi jibin na ang sunga ki pa tho ka hin sevin ka hi zakai ka phat ka ki man cha na diu na kho thengong ki thanin e ngai luwa ka pa kai Jesu namina khong taw hi amen pathin thu ai lut ma sang ven ki paung the zingen tu jing kal hi adia ki ho dinga chu ojapu hintin sarpa sarmamang sang sal thonggo mang ama in phat kilem chang ta in gun pi a gel sanga jong hobung mi te devotion a hi ja chmi jong he na tam pon te ki tia hin gel sang le expect sanga chmi ahung tam kin in hi le e chi thu se yong anom chen pathinin jong lamdang ta in e ho pi be che vin ti tin jong kala in ke di he thu ka sei ding ting ale hin pathin ko ma ka taw na kha hi ka ki khop na ho ka thu sei na hi mi hung tam te han ti ka taw nai a ki khom ho jong ki su sel ding ke yong ki su sel ding program yong ki su sel a chai hen ti su ka taw jing nai hin a ji a hi ka gel sanga mi a hung tam in hi le hobung mi te ho zo si chunga na chung chira ki pa thu avel velen ka hin sei kinin aum kham jong lung gel thei chi ai ki ne hele ka pa na chung nung kinin he chi ja hin thil midang tam ta chapan hon tam ta thu sei sanga adia ipa te dol inu te dol dim se la thu ki sei hi chi the ding in jong angai nu the ding ka gel nin ka ki pa le jengin salbunga di te sa kai ho hi kam phat naw khat hi ozo ho zal ai lo wale he chi ica noya hi ja hin ica ho bung ho hin salbunga ki khop ma le hin ki ham phat naw hi phat khat ve le hin gel pha lo pi par in pizigin akui I chom jong hi lo ta cha hin gel diu hin tin ai chi kham phat naw khat hi en tu ni jing kala hin loi dang ho jong hi lam chom choma ministry ka nei so kevin ai chai chiwa ki khom loi ai lo wale salbunga pan sadan loi gamnom jang hoi lai a hitia hi Sunday si ministry chi apan saloi ka hi ve e chawang tu ni jing kala hong ki khom kyo zo si yong hi thakhat ka hi ve loi te ni jong hi en za jong hong ding do hon tan khugam da chi ka hi je ba hi tu chung hi weekend pot theilo wa hostel nga hi akipan le hostel ki da thalo e chai kyo hi da la ka hi vin mi apot do jong le ki pot do ngai lo hostel a kyum kom he chi khana hi kom je wa hi tu ni jing kal jong hilaya khong ki khop the ki ro hen pathin thu a hen na lut nga lo hi tin Easter Sunday ai to lana hen Matthew bung som ni le gate chang khana ko na chang som chan he chi sunga hi sim do ding tampi jong le tu ni jing kal hilaya hen anaki mang chaw hi tin Matthew bung som ni le bung gate chang khana ko na chang som chan sunga hi ena kheu lem deu hin tin Palm Sunday ei mang chai ven peson vi ong hin Good Friday he kinin Easter Sunday tu ni ko hin hi chinaya hin su mil thailo ding le hi chi festival ho ki man sunga hi aki seijing ke khat su mil thailo ding khat hi ani kho chi dan ho hi a hi he chi na hin tu ni jing kal Easter Sunday thupia ilut masang wa hin Palm Sunday ni khwa ko na he chi tu ni kho chan ge hapta sunga ni kho chi dan hi ina za jing long hi mai thei a thu ho ingai na ding wa nyau khat ka hin ta lang kit no min Palm Sunday in man chai wa chun Jesu Christa hi lo pita Jerusalem alut ni kho he ti chu I sei u mi tampi in Jerusalem alut na khon ho in jong asu thenge ati hi scholar ho phabet le tu jing kal het sa ho phabet vi ga ta lang ki oi tin aki sei ho hi Palm Sunday ni kha chu lo pi ta Jesu Christa hi lut nei chu
อันนี้โคจีดันไปอีกะเสียเดียวเห็นตูนี่จันเกียปั๊มซันเดย์อีสเตอร์ซันเดย์สงอันนี้โคตุ้มดันไปทิลจีดันเยซูคริสต์เห็นขมันดันไปไอ้เล่ปั๊มซันเดย์นี่โคจูเยซูคริสต์เขาอินอสุเทนี่โคฮิโลอามาเฮปั๊มซันเดย์กิจใจจะว่าเฮเยรูซาเล็มอาโกนาเฮเบธานีโคอาคิเลสเบธานีอาโกนาเยรูซาเล็มจันเฮกิโลเมตรมีหอขัดหอตีเวลากิกำลาไอ้เล่มอนเดย์นี่จริงก็เยซูคริสต์หุ่งกิเยรูซาเล็มฮิจาเฮเยซูคริสต์เขาอินอสุทิ้งปันปันไอ้เล่มอนเดย์นี่ท่าเฮเบธานีโคอากินุงเล็กิอาจริงก็ทิวส์เดย์ฮิจาเยซูคริสต์เยรูซาเล็มหุ่งกิฮิจาเฮฟาริสีหอหูลำไก่หอโตจอนดับบไตจูปฏินาโกนฮัมมีมาโกนฮัมตีจุงจางอากินิลนิโคจวยทิวส์เดย์นี่ละไอ้กินุงเล็กิไอ้เล่เวนเนสเดย์นี่ก็ไอ้เยรูซาเล็มหุงกิหุงท่าหุงกิเฮจินี่ก็ไอ้อัตโตอัติลบอลอยเยซูคริสต์ฮากิไซโลไอ้เห็นเฮจินี่ก็เวนเนสเดย์นี่ก็เฮซิมอนมิจอนสิฟ้าอินาเยซูคริสต์ฮออินเซริเตโตเนี่ยขอบอบอลไลตาวาเฮนุเมจอนสิขัดหุงไทยดูนินเยซูคริสต์ติจุงเยซูคริสต์เก่งเท่าอนุอาสมานาทีเฮจินี่โคจุเอกิติจูไอ้มาก่อนขันนี้จีฮีเมรี่อหิติลอยจังอาอุมินคุยมันอจินอใจเฮปอยน์ไอ้เล่เวนเนสเดย์นี่ขวาเฮเยรูซาเล็มอาโกนาเฮเบธานีขวากินุงเล็กิขวาจิงกัลทาร์สเดย์นี่ขวาเฮเยรูซาเล็มอาหุงกิเยรูซาเล็มอาทาร์สเดย์นี่ขวาหุงอาเฮเบธานีขวากินุงเล็ตโลนิโจงไงตาเยรูซาเล็มอาเฮอามาดิงาเฟลเวลจังไงตาจูจิงนี่ขวาที่ดิงอาใจนี่เยรูซาเล็มกินุงเล็ตโลเฮจินี่ขวาเฮทาร์สเดย์นี่ขวาเฮปะกายเยซูอินอาศัยจิตโตเยรูซาเล็มอินดันสุงานนี่ขบอบอลนี่โคจะอหิตานีอบอลวินฮิติจะอันนี้ลุมตาเวอาจารย์จนเกตสิมานีโหนะเยซูคริสต์ตาวินฟรายเดย์นี่ขวาที่ดิงจูอากีจันฮิจิฮิเทดิงเลขอนี่กี่อาคุณลัดอินอาทิตย์ปัทิมก็มาอัตตาอนจานจูฮิจาจุดเบธานีอากินุงเลตโลอิเซยมาบังบาเกตสิมานีโหนะอัตตาไลตาจูสิไปโหหุงวามานาอุมาเจมาอุมากายฟัสอนาทิมปูอามาโกมาจุงทูกิตนาขวาเฮลาเยซูคริสต์อาเจวาฟรายเดย์นี่โคหุงทุงตาโคหุงวะตาสุนละมาเยซูคริสต์ขอสาเฮเบียมที่อันนี้ท่าละมาฟรายเดย์นี่ท่ามาท่านากุนันละท่ามาท่านากิโกยสตาร์เดย์นี่โคหุงทุงจานิโคอาจูนิทงแกยาเฮทานสุงาจามดันอุมาเอสานินิโคที่อาจงเกจไอจูอาหงกิจใจตัวว่าจูตัวนิโคมาเยซูคริสต์อัทโตดนิโคอินมันที่ไว้ฮิจนิโคจีดันว่าจูอีกาตาลองเห็นฮิจิโฮอินเซโฮจะอุชิอิปัลกาลกาฮิตาจัจุนตัวนิโคอาปาเยซูคริสต์อัทโตดปาฮิเวดีไว้อันนี้โคจีดันที่จูกะเฮทีมแล้วอากินุจินาจูตัวนี้จึงการคลาสตะบังอินละโถเฮตินจิงสุนลัมไว้ไก่ความนิทาลังเตียงเลยสร้างกิลสปีกเกอร์เห็นเสียงอีกเนี่ยมูวินตัวนี้จึงการคลาสที่ดำจงฮิเบสโลกิโลจงกิโลทิมดานาเห็นละเดียวเห็นตินอินโซลังเมทิวบุงสมนิลเกตจางขนาโกนาจางสมสุงจูหินซิมตัวอิงกติงเยซูคริสต์อัทโตดจุงจังอากิมุอินจวนโจลงาอันนี้กิจยาฮับตากิปัตนีนิมัสนีขวะทินทินินมักดาลันมาริยมเล่มาริยมจมนูจุดฮันเวดิงจนอาหงทนินะฮีสุเลเววินลิงฮาฮอนอากิฮตานะฮีอิจินามิติเล่ปะกายฟันติลวานาโกนินอาหงกุมฮันทรงจวตังโดอินอาจงอัตวินะฮีอาวสูจุกอลเพตโตอบังอินอปอนสิลจูบุบัมบังอินอบังอินอะฮีสุเลอามากิจัดจนอ่างะโหอากิฮอุนอาทีอโตอบังเจงุนอะฮีอาหินฮิจิวันติลจุนนุเมฮอจูอาหินฮวินอาซาอุวะนะฮอกิจะฮิอุนอิจินามิติละทิ้งเปลากิทัดเจซูจุนะฮอลุอะฮีกะเฮนาย
ama hi koma tapoi izina mitile aman asei bang chun athau do tai hungun lang pakai lup na hung vetawin chule na ho chi loi jun lang asei zuite ho za hi chi ga seyun ama thila kon thau do tai chule vevin Galili gamlama namasang wa ache chukoma chun nang hon ama namuding wa he gativin vevin nazawa kasei tai ati chuin ama ho kichap to gomin ha pan akipaon than phunga kon chun achi do loyun asei juite hinga thulu ding chun athai zel ta bin he chuin vevin jesun ama ho chu akimu pen azawa dam selun ati hichun ama hon ahenga zonun akeng atun chibai abo ta bin he hichun jesun azawa kisahiun chevin kaso piteza ga sayun ama ho galili gam lama chiuhan chukoma chu ama hot ei modi wa hi ati lopina zosi pathen changta hen Easter Sunday hi mi tampin zo thu he dis kidang ta Bible kasim masanga chu zo thu he tila kana zaw chu ewa tampi ina zaw du tuni jing ka azong hi ta san tabang ta san lo tabanga hong ki khom mi tampi um du chu Jesu hi thodo mong hinam sim thuam tho thuam ipiham ti mi tampi abui na hin i chola azaw mi tampi mai thiu pathin hagaw ma puidung ja hi cho tur jing kala hi ikhe thiam sa no movin Jesu Christa chungchang athodo chungchang ai tuni jing kala thum tabang ana seu hitin Easter Sunday chungchang seu hitin choting ta Jesu Christa thodo hi mi tampin ata san lo chu i cho thu in sei diu chule athum na dinga hin Jesu Christa thodo among a hi ti pho che na umais he je payong hi tuni jing kala point thum taba in sei diu hin tin Easter Sunday elova Easter ki thu chang hi ku ki te pawa umlo hi English te in Easter Sunday atiu chu e hon translate ke bola thodo ni kho Jesu Christa thodo ni kho tia e ki translate tho hin e ho a ku ki te dinga umlo hi hitabang hi thu chang hi e ho pawa a umlo to kilana hin tuni jing kala hin Easter Sunday ipi ki sei na hamti in a vet deus pakai Jesu Christa khanglaya anaki mang pau ho chu hi chu ho a ko na chu atam zo hi in a vet deu vesana Aramaic pau Hebrew pau Greek pau ki tio hi Jesu Christa khanglai chu anaki ha man chu kuki pau yong pontin thado pau pontin mizo pau pontin Hindi pau yong chu mangzel ding ai Greek pau Hebrew pau Aramaic pau ki tio chu ana ha chi ma jing ma hin hi chi Easter ki ti thu chang hi Greek te chun Pascha atilin ai lo le Aramaic te chun Pascha ai lo le Pascha atikidovin Hebrew te chun Pesach ativin mi chun ama pau cha ani e ho pawa chu thodo ni kho kitia ki hezing ikile do chu a hezingin tu lai hen mi tam ta in aman chu German te in hiji amo ho pawa Ostan anatiu hiji pawa kona mi tam tin Allah do chu Ostan anatiu chu Easter Sunday ta hel hi German ten Ostan tan hero hiji chu mi tam pi hin Allah son va Estan Eston Estru Estro kiti ho hi aman va he cha aban bana hong cha la e ho he theding pena Easter jong hung kon do kit akila adam chu hiji chu ai le hi chu ho chu alang kana athupi poi phal le ni kho chi dan ni kho sim dan mai a hi ti hi scholar khat bedi ki pa hi ana sei chu hi choy gel thupi angai poi ana ti bedi ki pa hin chu teng ta le mi abang khat chun ipakai Jesu Christa lo pi ta Jerusalem alu na pat atho chan ge tu ni kho chan ge hi kal chu kut sung si a chu phalen ni kho kisim dola cha ana hop ja chu Easter Sunday ki di hung chimin volos ti chong e thim du poimo e chu jong le mi tampi hen pathin ho lo ho min to yong ate ka chu Easter Sunday hi hon ni khwa i koi wa mi tampi hen pathin min dana na gel chu Hindu te pathin min ham ai lo kui te Catholic te pathin min ham ipam khat mina na gel chu mi tampi hen ati chu ana gel hi hiti a isei num pen ka sei num pen so Easter Sunday itiu hi pathin min jong hilo
pathin min to ke nai na yong ui ma chaum lo ni kho chu ni khoi jing e tia cham lam pe na he ding a hi jing e chi ma sa chi in se ta chu hebrew te an man dan bedi in an sei dan ni kho a hin pathin min jong hi pon pathin min to ke nai na yong i ma chaum poi ti pa chu isei no mo vin hi chi mala hi chi athu chang hin jevis te kut kal chu kut jews te kal chu kut adia kal chu kut ta hin akim na hi ti jong hi isei vin hi cho them ja yong hi boina ding ima cha lo ai le easter chung chang isei to kilo na hin imang jiu vin kum tin hatena hi iman jiu ai tan itia ko na ki mang ham ti jong e tam pium ding hello tho ding ai hi chi tu ni jing kala hin easter sunday hi iti akuna hungki man pan ham ti he velvet naga ani o hitin hitta bang thu hoi tourism ka isei pa het vale sun lam teng le thu ki se hu ingai no do ta sun lam le khon age alai la hain pat mai the usu thu se o khon ena tu ka abul he o hen abul he wa jun alai la ho ngai no ding ka ging chan he e china class ta banga ila o hen tourism ka hen ita ko na easter sunday hi hungki mang pan ham ti he Bible hi isima le hin kipana thu pa he li umes Matthew Mark Luke John chu hi chi kipana thu pa Mark Matthew Mark Luke John hi chi hin pakai Jesus Christa thing pela ati khet ba ko na atho do chan kal chu ko in a home atiu chu hi cho isima le hin kum zabini a ko na he hi chi Easter Sunday hum ki mang pan da na ki sei kum zabi dia le sei zo ta lo chu calculate ball on le adi char ki ball do zo lo chu kum zabi ki ti ho century ki to he a bola a calculate ha na lai hi chi le ve sa chu hi chiong ki man he so pe ta lai to lai thu ai tai ti nai tu tha a hung ki man hilo ti nai hi ti a hi chi pesat zo a hebrew te na hin so ai lo wal e ho in hero easter ki ti a in a man si wa hin Easter holiday ti almi tampin a het alo vale person mit kitin jong a het person mit a huma gel chu hichini khole hin mi tampi in lam chom ma hi thil abol chu kon khat chun Easter Sunday ni hen a tui po khu jem pol vintin alo vale e ho bung yang tunia i pi bol jam khelo a tui po emoji simu vintin ki hentin kinentin kon khat chun kel ngoi po thak vintin kilhai na in bolu vintin Easter Sunday ni hiti chu a bol we hi mi tampi ni ta lam chom choma ne khom don khom tampiang a bol hi hiti a ki bol jing la ya ku ham khat ho bunga chun Easter Sunday ni kho a sa ki ne lo jin ho bung pastor pa alung hangi ti lo yang da lo hi e ho tu ni kha yang hi a tui ne lo ji chadon lo ji sane lo ji a chun Easter Sunday chu anom poi adi poi itina deu chu au me ti a ise o hi pon a boy poi thil ki man dan le ani ko du ya min thil ana bol dan chu iga ta lo ngo hin ai le hi chi kel ngoi ki tha ho hin ave sa chu ipya mi ti la hin kal chu kut sathana dana age lo hi hi chi pha lai mi te chun hi chi kitim na tha apa kai chi na gel do zing na zong a hi in cheteng ta le Easter Sunday Jesus Christa tho do mel chi na yong ki bol hat hi chi a tui kine ai lo wala kal chu kut to ke sam kaya kel ngoi satha na bol jiu hi hi chi su min lo diu hin tin ai le hi chi Easter Sunday ita hum ki man pan ham ti hi isei nom naw chu sol cha te bung som ni chang sigi lang khu ibe na le hin hoi ta ki chi chu chuin hapta ki pat ni masanin ti ju Sunday ati nai chang tha he building in ti khomun ake khomun hi le pulin zinga ti ding ake go zen amo ho cho ki ho limpin kham kim ge in so ta thu ase ki ti na ke mu chu chule pulin koren mi te hinga le kha tha na chun hitin ana sei kiren keima hing nga tu lom sum ki don lo na dingin hapta ni masa ti ju Sunday ati na hin hi chini le atu kham chi in dongun kholun ti koren mi te hinga koren thot na bung som le gup sunga ana sei Bible chun pakai Jesus Christa tho do jova vana akal to win vana akal to jova ko na sei zui hole ta san masahon
tua Sunday itiu ni ko hi pathin an ho vin chateng ta le pakai tholo ni ko mel chi na dan zo anamang jivin hi chi ni ko pathin ho khom na aman hi pakai tholo ni ko ama hot ami ta ba herwa anna zawa a het je ba anaman hin hi cha thil chi da ho Matthew le sol sa te a record hi ve na le hin sejui te phat la ya zong ipakai Jesu Christa tholo anaki mangpai ti hi kisei le zo be lo ding ai le aban chi be hitin ipisa Easter Sunday iman uham ipisa tu ni jengkal hoin hum kai wa ha sata a tho zo lo sa sai hum tho do wa Easter Sunday hi ti het wa hum kho tan uham aji hello wa le hin ke zong nang zong ibon chawa hi akan lo na hi neu khat hum de chu iki hop lo now hi ichina ipisa Easter Sunday ki mangham ti zong hi tampi ta la a neu khat be he diu akidei jingin ichi Easter Sunday ki man ji hoi tai ve na la hin chom chakhe na yong don bu thei chu don bu na pi jing the hi hi chi chom cha don bu jing thei ikati lo na chu Jesu Christa Calvary cross chunga e ho tha do dinga ahung thi ni kho Friday ni kho a cross a thi ni kho hi chi a thi ni kho ho ahung thi ho e la do na ho gel do na ki bola hi ti a khat nai se do no mi ni chuting ta le ama hi Jesu Christa ni thumlin na atho do en aver sana kit khat chu pakai Jesu Christa tho do ni ko mel chi na ta san cha te khat hi na wa chu amme ama mel chi na jing dinga hi ibol khat hi tiong hi ani nai se do non din khat pen chu e ho ai khat do na mel chi na hin ani pen hi Jesu Christa athimong nai atho do mong nai ki mel chi na proof te na ki mangji Christian te ti chu non Christian ho kom ita lang naw khat jong ai ti se do non din so ting ta le iman lo naw hi Jesu Christa hi thina chunga zong gal zo hi ti dan ve sa nai atho do hi ana tho do hi he lang hi le gal zo a hi dan ke lang lo ding atho do ta ja chu gal zo hi dan ke lang ai hi chu approve le Jesu Christa elowa pam san de ipisa imanu ham ki pa he akichi na dinga ega ase o hin tin Korinthor khat na bung som la nga chang som nga le li akona chu ive na le hen zona in thina chu aval hum tai ti akisun chu goilun na dinga hi vo thina na zona hoi ham vo thina namiden na hoi ham ana ti chu chule polin asei kinin pol ki thipa hi ive na le hen mi thu sen zo sa ki kumji chu hoi ta ge la le hen Bible se yo se hin le pho jin tin mi se yo hin don bu jin tin at se yo si wa pai di khat cham lo sei jing at se ding pai di lo hi chi chung chang ama na sei ki chu polin a sei ban jama hin hi chi pitalin zong pakai chi na ko na atho do chun ta san cha te dinga ki na tha ap a hi ti dani pitalin an record chu Peter khat na lang khoi na le hin pathin thu thiam ho chun pakai atho do ki ta san na le pakai to ki zop mat na chun thagaw wa tho do abe sa hi atiwen tho kin ni le ta sa ta tho ki ding chu le pathin lengam ilu diu a hi ti pho chi na ki bol hi ai chu ya le Jesu Christa tu ni kha tho do hi nang le ken khat ve te nga le Jesu Christa en tu hin atho do hin pathin lengam hi aman analan tin khat ve ting le e ho ta san cha te chun ama lengam la nam na chi ka chi du ti ve sa na chi mo tho do lo hi e ho ding mun sima chi ti hi suk men lo di ai le point ni na hin dur uitin Jesu Christa tho do ta san lo mi phabe anom chu in se ma bang ven tu ni jing kala e ho jong hi chila i jaw ngai theo alung meng phila ta san theam ta san moham mi tam piong i jaw mai theo hi chi hola mi tam pi jong hi yu mai theo chu Jesu Christa tho do ta san lo chung chang hi kinil na the hi tho chu anil ho jong pa chat umai chu anil lo ho jong chu mo dan to kilo wa le zo ta chu Jesu Christa tho do hi ta ige la la thil ko ta thil lam dang tha thil ai thei lo ding thil khat chi ichi sei man ba chu tu ni jing kal ho bung mi ten jang ita san lo diu ti na hi poi a thil dan chi se o hi
hi chi chung chang mi tam pin Jesu Christa hi ta san a hi lo dan khat nai pi se vem Jesu Christa athimila he tiu chu athimila thodo mai mai ya tiu hi chi ta bang ta san hi chi ta bang ngai dan hen Jesu Christa chu athipai a hi pon athimila hi atiu chu mi khat chu athi a le thipai pa ki vui do hen athimil ho chu thipai pai lo hung tho do hi he ro hi tuni kho ayong i ho la jong hi gathimila lo yong i mai chu chu hung hing do kit cho langa sadaris langa umai chu mi tampi hi athitan akusa dinga chiwal a hing kit tai kit ho da lo hi kathi in kaung tho da chen hilai lai van gam kamuin mi tampi ki sei da lo hi ata ham azo ham i sei thei po vin athimil chu tho hi hi chi banga Jesu Christa mi tampi na thimila na gelo thimila hung tho do kina na gelo hi hi chi ngai dan pom hoin pakai Jesu Christa chu hi che sei ro naw hi Jesu Christa thing pe la thi kirin aki hian be mongin chule nasata in athogimin na asama mazingin chule athisan dong a halun he zingi atis hi ji chun pakai Jesu hi alal be setan atholal be se in atol be se in atha achol be se zile akibo no hole thing pe la ki het be no chu na asa be se ja chu pakai chu chimila khu helwa hi umahin ana tiu chu amo na sei be na ba chun pakai Jesu Christa athia hi lo ji chun thana avui arvui wa hi chi thana avui wa jong chun a hing na lai je atiu chu ahin asei zuiten athia hi sauvin athia hi sajir wa chun Jesu Christa chu ana thana na koi hi cha chu Jesu Christa kunwa hi hung tho do he tiu chu ban jami pakai chu athi lo ji chun ama hin a hing sana thana ko na chun aki vuina aki koina akuna chun a hung tho da in hi chi ngai dan cha chom mi tampin a sei jing la ya hen amhon a sei be ki naw chu pakai Jesu Christa chu thana hi aki vuya chu athi lo ji chun than sung adap tan hui ho yong ding dap ding hi zan khowa kia ki koi si a hi chun hi chi avot sung pung ka phabep ai lo le phat chom khat a zowa hen Jesu Christa chu atha ho hung ki do in chu ting tal athimil na guna chu hung tho do in hui le da ho chun a hin chok phana chu atha hung ki do da hung ha na hung tho do mai hi tia mi tam pe ta san ipaka Yesu hon thupi ta gial pa min athimil dana ina koi pi pa ka po na lai ta bung zakhat wal jen Jesu Christa thi chung chang thodo chung chang hin ki mangta atu ni chang ge ami tampen na pathi no chu athimil bo atp na la chu apui dan hi po na ta hi asei be ki naw chu nui zanom ta chu pakai Jesu Christa he ahung tho do in sei zui ho than nga hot akidale ti chu nui zanom ta hi akidalin Jesu Christa hi anava amang ta itis asei te mon Jesu Christa hi jim ki chem ho banga mi tha ta atha yong hi bothet jing six pack ho nei dana seu cho nui zanom ta hi tha ta hi anakidal pin azovin anazamang in hele Jesu Christa chu agabe bachan anom tapoi nu me mi phabe achin Mary Magdalene Mary holon me tam pia chivin agabe anom tapoi he chu atho do ipon Jesu Christa ni anakidal pe anazam do mai ma egial yo he chu ata san lo hoin apom dan khat chu chu teng ta le achai he chi poina ega se no mu chi pham te la hen Jesu Christa he atho do poi ti se atho do poi ki ti ho hi Bible in ahin nil kal chu to ai thudi hum de ta si hi chi Bible ni ahin se pa evet de we ta san cha te min izan se yong le Bible i pi se yam ti evet jinga azo zo na le hi chi yong hi tu ni jing kala hi izan se hen lang in lang izan se hen lang vanuya pathin tu se min tham pen biligram jong chun izan se jong le Bible ipisam ti azona ehon ivet te ngas mi sei mana ta san ding hilo ti nai hi chi nai Bible in hi chi ta bang ngai dan ise cho aman Bible a hin yin kal chu hi chi ngai dan Jesu Christa thi na chu apom lo dan he pakai Jesu Christa athimong e ti chu Bible a hi ki chi ta he Matthew hoi ta na record Matthew a record a hoi ma jing ni
Matthew bung som ni la sagi chang som nga la chivet na hen Zin Jesu chu ha penin a pengin a gaw ha do ta na hi ti ke mu chu a thimo moi ti ve sa ne chu ding ta le ma nga chun Jesu chu ha penin a pengin a tan ta ati ke a sei dang ki bang lo ai ba chu lang pi ki bang so ke lungin idia ri ko nam Jesu oging ta in asamin pa na khut na kan hagaw kapito e tin atan tai ati slow pin zo ka ten chang hen na piti chu approve sei tam de lo e zonin zong sei kit chu Jesu ko ma hum ge jun athisa na hi ta ji chu amu bin a kem chu he bong ta powe bi mi thi ho chu Calvary cross a ki khen ho chu athi te nga le he a kal gu a kem ho ki he bong ji chu athi be sa na dinga chu thil dan ho hi ve na le hin ha sei lawang hoi ta he jing the ka so pi de ho Bible isimalin thil pela thil so chun Jesu Christa he athi poi athimila hi bove ati ja thoke a hi tia ngai dan he adi lo na tampi ometi imu do thiu chu John bung som le ko chang som tum la khat lang chu isimale hin Pontius Pilatin Jesu Christa cha thi a pho chin chu Jesu Christa cha thi ji chuna tho do kit dinga chun ana seyin athi sa tho kit ponte azole ase izui hon along chu gudo vinte ativin juda sa kho lamkai ho poma chun than nga ding mi anange es than nga ding mi anange es ti chun ave sa chu Jesu Christa he ase izui ho en gudo haven te atia aki chal ji a chu than nga ding mi sipai ana thum chu Pontius Pilatin Matthew in zong hoita record Jesu Christa athimo nai ti ver sana chun gim nam tui thau nam tui ho hi jing pi mata in nume mi pham le a chowin a je chu thian hana ki bui ho hi nini nithum a hen te ui ji ta nam si ji ta e ho jong chu te bang hi ve he china Jesu Christa nam si jing a hi tai ti chu nume ho na he ra chu thau nam tui choi wa thana hi anam sit na lo dinga anu dinga chi chu agar chi wale Jesu Christa anom tano he chi chana ve sa chu a thau do mo nai ti ki chi chule pakai Jesu athimil mai hi lo dan aphot chi na ki khat chu Matthew chun isimala hin arame thia ami amin Joseph pakai lom chu tepat pon ne min atomin hana avuye athis Matthew bung som ni da thum chang som ale chang thuma chi se he chi laya akitum na tepat pon ne min se lo nau chu Jesu Christa athi pho che na hung ke lam le chu tu pat pun niam chu Jesu Christa athola ana ki ham lo chu ki ham lo ei pakai akizila akilum sa bang banga chu anu mai chu azi chu ama chu ta asata tho ta a hi la chun ama chun hung ke tom ding hoi lai la akyang la am thap masat ding ham apun la a hin ki ho do masat ding ham atho do tin la pun chu chawai de ta ai wanga Jesu Christa cha tho do to ki thona chu alu na yong ngai akyang na yong ngai apon wang chu not low se jueten atum wa azil tabang ba chu ita hi an hona ji direct nga thagau thil bol te na chu thodo jing ti nai e chun apon ne ma ko na approve ke mutheis seitam di lo Bible in asei go hilo wa chun rom te ho thusim great te ho thusim chuteng ta le adang nang ho thusim ma Jesu Christa thodo ma nai ki hi hoi ta ki mu chin chu te cho tu ni jing ka le ha sei ta potin ale I poi mo achai na dinga hen lu ro hitin poi chai na I sei do no mu chu tu ai hin sei ma bang ma chu Jesu Christa he thodo mo a hi ti pho chin na hi than hu pu na chi he chu hi chi than hu pu na chun scholar x latham kitipa in than hu pun chung changa hin Bible a kuna khul gilna anania aman a sei chu aman a sei na chun Jesu Christa he athodo achun akitom na than chu su boy hilo apon angai anomi anati chu za Bible is sei bang ma chu hi chi latham kitipa scholar min thang pa jong hen ana sei so ni aman a sei ba na chun em balegu kitipa scholar thim pa ana zom kinin aman asei na chun Jesu Christa athodo azawa atun pom chu pakai lung bang bangin
anumin thau nam tui kinu hozong angai bain bangin anumin ati chu amani hen ani hona sei hi sei zui zonin ama le khabu an record Allah sona pansana ne na proof api hun chu Jesu Christ a tho do dinga punong not ding avel dunga thilki ko ron cha to kha te ding hi cho cha su ha ding I ding ai wangin a na ngai ngai anomi atis neo cha khet na amani hen mi tampi kinin la cha adon do pakai Jesu Christa thodo mo hi ti phot chin na chu mi pi ho ko mang kila chu hi che kila na chu pakai Jesu Christa thi da thi na ko na a thodo in mi ho anga kila in ti Bible a ki mu chu Bible chi simala hin pakai a thodo a mi ho anga kila thu bo sei pon sei ji ho hing le ta san ma so hing a kila na ba na ni som li le jan som li jen le si na aum na hin kho man dan ki mu ai chuting ta ade khom vin adon khom vin ven ka hot le ke ven hilai ati in akive sain akitham sain ane khom ni adon khom vin e ho to im bang ba aum thei le nei chuting ta lem le thing pela ki that Jesu chu atho do mong ai nai ti phot chin adinga chun hichilaya Jesu Christa in mi pi ho ko ma akila abana zong hichi Matthew bungsom ni lagi lang chu na le hin khupi lam zona chi te ni mik te ni ko ma akila dan ki mu chu ana kyo hunin Jesu Christan amit aphil sa in ahungin ipitu na sai hun ham ati chu Jesu Christa ko ma chon itia nangin juda te thu sim tula thil so Jerusalem thil so na hello ham ati chu Jesu Christa ki het mo tu sa chu mi te ni chun Jesu Christa thing pela ki that thia hana atho do thu chu Jesu Christa cha sei pi hun chu ichi thu chu kana kheu lim hun a hi ati chu Jesu Christ a hai lo hi amin hu apil cha Jesu a hilam chu akhe sa lo chu amani chu la Jesu Christ a hi hem pon akiron je uvin a hen azo na Jesu Christ a in po do ding ti phanin khatenin keini to khatbe jing khowa ting hon khom nau te dan tan tu ne jan ne khom don khom te tin aum pi hon tan ane khom vin adon khom vin a hi le Jesu Christ an akim bolong ta in ami hun a hin ha sa in he cha ko na chan Jesu Christ amang tan ama ni lung thima hong kilang chu pakai Jesu Christ a hi ti a hi he ton ei nin bo I ma cha hello bi a mi dang hova in ho hun pa Jesu Christ bo hi ti a hi he don chu to khomon ho he do pa na Jesu ta anamang ta he cha aga chi jan in Jerusalem mi te ho kom juda mi te ho kom a chun hi chi thil so cha aga he saun le mi tam pi chun kidang a samai jing ve Jesu Christ pho chin ta cha chi a hana ki vi dan a tho do dan ho hi chi he to sa na a chun mi tam pi hin ho ki khel ka so fi te ho New Testament scholar min thang ta khat anom chu Dr. Carson chun amani pi sayam hi chi Jesu Christ tho do chung cha min hin ho ki khel na nei hin sei zu han pakai tho do chu amit ta mu ji wa chun hin kho ki khel na nei vin pin tha na nei vin kisim tha nei vin pathin thu azo vin a sei pho min a hin ham le ve ati chu pakai ta sa mi ki khel na tam pi ta nei ve ti sei chu Jesu Christ tho do pho chin na yong chi ve na le hin Lazarus thi a ku nam ski mu thei chu alung hem pi lai vin Lazarus a thi a chun Jesu a hongin Martha apo do in Jesu ki mu to pi in pakai hi ko ma hin nang anom hile chun ka so pi pa thilo dinga ati chu hi chun na so pi pa tho do ki ding hi tia Jesu na don bu hi Lazarus so pi no chun a thi kal ni khum ni thuma hitan a ui tai tho do ding man ka ta san da poi da Jesu ko ma na sei ai la Marthan Jesu nang ma hile chun ka so pi pa thilo hel dinga tia abela a sei jeng Jesu Christ in ama hi khat ve ti nga le tu ri kha ama tho ke banga hi ta san cha te khat ve ti a tho ke ding pas ana hil chi ai la ma tain aso pino Maria ma hin chuting ta ani ro na hin ata san ta aso pi palon tho dinga ti ata san ta lo ta salama Yesu jan ha gaw na ma tho ding ti cho a het hon do hununga in het chin tho thon cha hil pa na Jesu ko ma ta sa dam na ki thum ding thagau dam na ki thum ding izaka hi a hi mo lo dan hi Martha Mariam Lazarus sim ko chima hoi ta ki mu the chu a hi mo do dan ki mu the hi tuni jing kala
ita lang nong ka so pite ho a chai na tu ni khwa ho mi tam pi bui ni khu le pha ho i bui piu chu Christian ten i bui piu thu pi pian chu ni khu kum le tha ni khu kini dol ho hi bo i bui piu ni khu le kum le tha kini ho chu so cha na hi lo hi bui pi ding hala bui pi ding tam pium chu ipida Saturday Sunday na kini lo ham Sunday ni khu ipida sabat ni khu kini lo ham bui the hi ni khu bui the hi tam pi ta bui na ding mai ai bangin ni khu le kum le tha kini ho hi so cha na ding a hi pon athu pi pen zo hi poi ti tu ni ka se go no pathi ni in avet le amana thu pi sa pen chu ani chu satan ho ni khu zong nang le ke dinga he ton sot hin kim lo kisana pathi na ine ba chu athu pi pen he pe chi pa athu pi a is igial de ni khu le tha kum le tha chi dan ho hi athu pi he pon pakai zo hi i hol wa pakai lum lam zo hi i hol de pa athu pi tu ni khon pakai lengam hung lum tale nang ni hoilanga i chi ding ham ti pa zo hi i hol phat hi ta ni e china tu ni jing kala i se do no him Jesus Christa he lungmon pi ta ta lungmon pi hitin ani kho in ge athu pi en gel po hitin Saturday ni kho Sunday ni kho Hindu ten pathit a ho ni kho wa yong chu nang le ke dinga Jesus Christa ki san ni kho ya la chu thu pi zo na bai ilung thim ilung ge ilung put dan pa he Jesus Christan adei zo hin ani kho adei poi ti pa he tu ni jing kala he ni kho chi dan le Easter Sunday ta san lo chung changa i seu hin tin angai lo si pathin in pathin bo taw hen ke ma pha chan chi tan te